Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Kongo Kinshasa kuva mu rukera rwo kwa kabiri ry'ingabo zishyigikira ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FDLR, FARDC, imitwe yitwara gisirikare wazarendo, abacanshuro n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zagabiye rimwe ibitero ku mirongo yose y'imbere y'urugamba byibasira nkano turere dutuwe cyane hakoreshejwe imbunda zirasa mu ntera ndende ndetse n'indege zitagira abapilote nk'uko bitangazwa n'urya F7 itangazo rya F7 ryavuze ko iminembwe y'iro ry'ingabo za leta ya Kongo ryibasiye cyane imidugudu ya Rugezi, Karingi, Gakenke, Bidegu kandi ibisasu byari bikomeje kugwa ubudahwema ubwo ibitangazamakuru byandikaga aya makuru. Ikarehe ingabo zishyigikiye leta zagabye igitero ku mudugudu wa Rubimbishi ndetse no mu nkengero zawo zongera ibikorwa byazo mu ngamba zisobanutse zo gukomeza intambara nk'uko itangazo rikomeza ribivuga. Ahandi hatowe ni Rubero aho imidugudu ya Kabesebese na Mutonde nayo yibasiwe kandi ibitero birakomeje. Mu guhangana n'ibitero bishya binini, F7 yamaganye uburyo bukomeye icyemezo kidakwiriye cy'ubutegetsi bwa Kinshasa yo kureka inzira y'amahoro agamije guhitamo intambara. Uyu mutwe kandi wavuze ko ayo mahitamo yerekana kwirengagiza byimazeho icyifuzo icyo ari cyo cyose cyo gukemura amakimbirane mu mahoro. F7 yongeye gushimangira mu buryo budashidikanywaho kandi ishikamye ko yiyemeje kurengera no kurinda abaturage n'umutungo wabo. Naho mbere y'umukino ukomeye uri buhuze Leopard za Kongo Kinshasa na Reggae Boys baje Amerika kuwa kabiri, umukino kamarampaka mpuzamigabane ugamije gushaka iki gikombe cy'isi cy'umwaka. Perezida wa Kongo yageneye ubutumwa bw'icyizere n'inkunga ikipe y'igihugu. Ikipe ya Kongo Kinshasa irifuza gutsinda cyane igasubira muri irushanwa iheruka mu myaka irenga 50 ushize. Uyu mukino uraza kuba mu ijoro ryo kuwa kabiri muri stade yitwa Koro mu mujyi wa Zapopan hafi ya Guadalajara muri Mexique. Mu butumwa bwatangajwe n'intaramakuru bya Kongo, Tshisekedi yabwiye ikipe ati uyu munsi nimuzinjira gusa mu kibuga cy'umupira w'amaguru muzamutwaye ibendera rya Repubulika yacu, ishema ry'abanyekongo barenga miliyoni 100 ndetse n'icyizere cy'abaturage bizera impano yanyu, ubutwari bwanyu ndetse n'ubwitange bwanyu. Uyu mutegetsi yibukije abakinnyi ba Leopard ko uyu mukino ufite n'agaciro gakomeye ku gutera imbaraga ibihumbi by'abanyekongo bahuye n'ibibazo by'intambara muri Burasirazuba bw'igihugu. Ati hari abana babareba bakarota bazaba nkamwe, hari urubyiruko rwacu rushaka impamvu yo kwizera no kugira icyizere, hari kandi n'abavandimwe bacu bahuye n'ingorane cyane cyane muri Burasirazuba bw'igihugu cyacu bazabona mu bwitange bwanyu isoko y'ihumure, ishema n'ubumwe. Ku ruhande rwa Kongo itarasubira mu gikombe cy'isi kuva muri 1974, umukino wabuzana Jamaica ni ingenzi cyane kuko niba utsinda ikipe izakina imikino yaherukagamo mu myaka 52 ishize igihugu cyitwa Zaire. Mbabwire kandi ko perezida wa Kongo Kinshasa yijeje abaturage b'igihugu cye ko leta z'ubumwe za Amerika zigiye kuba umufasha burimo kubakira igisirikare gikomeye. Yabivuze mu mpera z'icyumweru gishize ubwo ahuriraga mu mujyi wa Bandundu n'abatware gakondo bo mu ntara ya Kwiru, akomoza ku masezerano igihugu cye giheruka gusinyana leta z'ubumwe za Amerika yerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Tshisekedi yavuze ko mu by'ayo masezerano azafasha Kongo harimo kubaka igisirikare gikomeye. Yabwiye abatware gakondo ati ikintu cyiza ngira ngo mubwire ni icyerekeye igihugu cyacu na leta z'ubumwe za Amerika, ubufatanye ni ikintu cy'igiciro. Mubwire abaturage bacu ko ubufatanye bugiye kudufasha gukirereza ukajagari kose kari muri Kongo Kinshasa. Abanyamerika bagiye kudufasha mu bya gisirikare kugira ngo twubake igisirikare gikomeye kizarinda Kongo n'abanyekongo. Tshisekedi kandi yavuze ko abanyamerika bari mu nzira zo kujya gushora imari muri Kongo mu rwego rwo kubakaza abaturage ba kiriya gihugu. Ati abanyamerika bazazana amafaranga yabo kandi barashaka gushora imari muri Kongo, bagiye kubaka imihanda, bashinga sosiyete z'ubucuruzi kandi hazabaho akazi, ubuzima bw'abantu bacu buhinduke. Tshisekedi yasabye abatware gakondo kugira ibyiringiro by'ibyo yababwiye ndetse no kubyumvisha abaturage. Uyu mugabo kandi yagaragaje ko abanzi ba Kongo bifuza ko intambara iri mu gihugu cye ikomeza kugira ngo bakomeze gusahura umutungo kamere wacyo. Gusa avuze ko ibyifuzo byabo biri mu nzira zo guhinduka amateka. Abantu 7 ariko mu gace ka Shangi muri teritwari ya Karehe mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo biciwe mu gitero bagabweho n'iro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Umutwe wa F7 biciye ku muvugizi wabo Lawrence Kanyuko batangaje ko igitero cyiciyemo bari abantu cyabaye ku cyumweru mu masaha 12 z'umugoroba ubwo iro ry'ingabo za leta ya Kongo zacengeraga muri santere yituwe n'abaturage benshi ya Shangi. Igitero cyiciyemo abantu kandi cyanakomerekeyemo abandi barenga 20 nk'uko uriya mutwe wabitangaje. Kanyuko yavuze ko ubwicanyi bwongera ingaruka mbi kandi bugaragaza umugambi wa Kinshasa wo gukira iterabwoba mu baturage. F7 kandi yavuze ko hagati yo ku cyumweru no kuwa mbere ingabo zirwana ku bandi rwa leta ya Kongo zagabye ibitero bya drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze mu duce twa Gakenke ndetse na Mikenke turi muri komine ya Minembwe mu misozi miremire mu Kivu y'Amajyepfo. Kanyuko yavuze ko ibitero bigize kwica mu buryo bukomeye amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Yashinje kandi ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bukomeje kwanga gushyira mu bikorwa ibyo bwiyemeje, ahubwo bugakomeza kwikira mu mutwe wa FDLR no kohereza abarwanyi bawo mu mpande zitandukanye. Ibishimangira gahunda yabwo gukomeza guteza umutekano muke no guca igikuba mu baturage. Ku cyumweru hagati ya 2:50 za nimugoroba na saa 1 za mu gitondo cyo kuwa mbere, ihuriro rya Kinshasa ryateye ibisasu bitarobanura hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi byibasira nkana bace batuye mu duce twa Mikenke na Gakenke mu misozi ya Minembwe. Itangazo rya F7 rivuga ko ibyo bitero ari ukurenga ku buryo bukabije amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu. Byongeye kandi saa 12 za nimugoroba ku itariki ya 29 Werurwe iryo ryinje mu mujyi wa Shangi utuye cyane muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, aho ryishe abaturage b'inzirakarengane 7 rikomeretsa abandi bantu 20. F7 rikomeza ivuga ko ubwicanyi buheruka kwiyongera ku bundi bumaze gukorwa kandi bugaragaza
bigaragaza umugambi ugaragara wo kuba ibiterabwoba mu baturage, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwanga nkana gushyira mu bikorwa ibyo bwemeje ubwabwo mu kurenga ku nshingano zayo, ngo leta ya Kongo ikomeje gufatanya n'abagize umutwe wa FDLR ikanabashyira mu nzego zitandukanye, bikaba bigaragaza umugambi uteye isoni wo guhungabanya umutekano n'iterabwoba. Ubwo ariko kandi imihanda myinshi mu mujyi wa Butembo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru nta binyabiziga byayiyendaga ku wa mbere, nyuma y'uko abakora taxi bumvikanye ko badakora mu kwamagana iyicwa rya mugenzi wabo. Ibinyamakuru muri Kongo byavuze ko Katembo Kavunga Joel yishwe arashwe n'abantu bitwaje intwaro mu gace kari hagati ya teritwari ya Rubero n'umujyi wa Butembo ku wa gatanu ushize bakanatwara moto ye. Amakuru avuga kandi ko abamotari bashinze za bariyeri ku mihanda imwe n'imwe muri uyu mujyi usanzwe wa gatatu munini mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru nyuma ya Guma na Beni, ngo bagenzure ko ingingo yabo y'uwo munsi yubahirizwa. Icyemezo cy'abamotari n'abakora tagisi cyahungabanyije ingendo z'abakozi muri uwo mujyi nk'uko ibinyamakuru byabo bivuga. Abakora tagisi basaba abategetsi muri uyu mujyi gukora iperereza no guhiga bishe mugenzi wabo Katembo Kavunga, biteganyije ko azashyingurwa ku wa kabiri. Butembo ni umujyi uri muri kilometero 300 mu majyaruguru ya Goma. Ubugizi bwa nabi bwibasiye abakora tagisi muri uyu mujyi bwarinubuye muri iyi minsi. Mu cyumweru gishize umugore witwa Kavira Kabuya Zawadi gukora tagisi yashimuswe ari mu kazi, abamushimuse bavuze ko bazamurekura hatanzwe $50,000 by'amadolari y'Amerika. Radio Elimo yo muri ako gace bivuga ko Zawadi ari umugore w'imyaka 29 ufite abana batatu uzwi cyane muri uyu mujyi kubera umuhate we mu kazi ko gutwara tagisi mitende 3 cyangwa tak. Mu mujyi wa Beni mu majyaruguru ya Butembo mu cyumweru gishize naho habaye imyigaragambyo nk'iyo yo kumara umunsi wose abakora tagisi badakoze barimo kwamagana urupfu rwa mugenzi wabo wishwe muri weekend yashize ari mu kazi. Naranganije amaso ibinyamakuru byankirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika manzi ko polisi ya Kenya rwigisha uruhindu guverineri wa Nairobi Johnson Sakaja bamenye ko abasaniteri basabye ko atabwa muri yombi agahunga. Uyu mugabo uri gushakishwa kuva ku itariki 30 Werurwe ashinjwa gusuzugura abagize inteko ishinga amategeko ya Kenya bamusabaga ibisobanuro ku ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta. Biravuga ko Johnson Sakaja yamenye ko agiye gutabwa muri yombi mbere uko polisi bugeraga ahita atibira gahunga. Umuyobozi wa polisi ya Kenya muri Nairobi Isa Muhammad yemeje ko ari gushakisha Sakaja nyuma y'uko komisiyo ishinzwe gukurikirana ibikoresho by'imari n'umutungo w'igihugu isabye ko afungwa. Ati turi gukurikiza amabwiriza atanzwe n'umuyobozi mukuru wa polisi ndetse turakora uko dushoboye. Ku itariki ya 25 Werurwe Sakaja yanze kwitabira komisiyo kugira ngo asobanure ibibazo byagaragaje n'umugenzuzi mukuru w'imari leta ya Kenya ku byo gukoresha nawe umutungo w'igihugu. Icyo gihe komisiyo yahaye umuyobozi mukuru wa polisi ya Kenya amabwiriza yo guta muri yombi Sakaja akagiza imbere yayo bigakorwa bitarenze tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu. Umuyobozi w'iyo komisiyo witwa Moses Kajwange yari yavuze ko polisi inanirwa kumuta muri yombi muri iyi minsi izemera ko Sakaja atagikwiriye kuba umuyobozi. Uyu muyobozi kandi yahanishijwe kwishyura $50,000 by'amashiringi ya Kenya arenga miliyoni 5 z'amanyarwanda azira kutitabira komisiyo. Kubera ko atitabye komisiyo yemeje ko by'umugenzuzi mukuru w'imari leta ya Kenya yemeje ari byo koko. Mu bibazo byagaragajwe harimo kuba guverineri Sakaja afite abajyanama 7 buri mwaka bahembwa $300,000 by'amashiringi ya Kenya arenga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda kandi bigakorwa muri iyo binyuranyije n'amategeko. Mabwire kandi ko perezida wa Kenya William Ruto na perezida wa Mozambique Daniel Chapo basinye amasezerano menshi arimo y'umutekano azakomeza cyane ubufatanye hagati y'ibihugu byombi nk'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu cya Kenya yabitangaje. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu wa Kenya Kipchumba Murkomen yavuze ko amasezerano ari mu nzego zo guhanahana amakuru y'ubutasi no kurwanya iterabwoba, serivisi z'amagereza no guteza imbere urubyiruko. Itangazo rya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu risubiramo amagambo ya Perezida Ruto agira ati niyambazwa Kenya izakomeza gukora neza mu gushyigikira amahoro n'umutekano ku isi. Amasezerano ya Kenya na Mozambique yasinywe mu mpera z'icyumweru gishize mu ruzinduko Chapo yagiriye i Nairobi. Aya masezerano yasinywe mu gihe amakuru avuga ko umuryango umwe bw'Uburayi uzahagarika gutera inkunga ingabo z'u Rwanda muri Mozambique muri Gicurasi uyu mwaka mu butumwa zirimo muri Mozambique kuva mu myaka 5 ishize bwo kurwanya intagondwa ziyitirira idini ya Isilamu no kurinda imishinga inyuranye ya gaze ya kompanyi zirimo iz'Ubufaransa n'iz'Amerika. Hari impungenge niba RDF n'abafite bahuriye nayo izakomeza gukomeza bimwe mu bikorwa byayo kubera inzitizi ziteganwa mu bihano yafatiwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika. Abasenguzi bamwe bagaragaza ko ari impungenge ku bucuruzi bwa Mozambique bwongana n'imitwe y'iterabwoba mu gihe ingabo z'u Rwanda zaba zivuye mu ntara ya Cabo Delgado. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakoze bamuri no barandika banditswe unyuze mu biganiro byo gusasa inzobe. Igisirikare cya Uganda cyatangaje ko umugaba mukuru w'ingabo Jean Muzikeni Rugaba yahaye imbabazi Brigadier General Johnson Namanya wari wataye muri yombi mu cyumweru gishize akamwemera gusubira mu nshingano za gisirikare yari afite. Amakuru yitabwa muri yombi ry'abasirikare bakuru muri Uganda amenyekanye mu cyumweru gishize ariko ntiyavuzwe icyo abo basirikare bakurikiranweho. Hari abakekaga ruswa mu gisirikare kuko kuva Muhozi yagira umugaba mukuru w'ingabo yavuze ko azahagurukira imikorere mibi yaranga igisirikare sabere umugaba w'ikirenga. Ikinyamakuru Chimp Report cyazwe mu General Don Nabasa wari wafunganywe na Namanya yagumye muri gereza ndetse yakibaza ukuntu Johnson yaba yireguye bigafata undi bakaba bataragira icyo batangaza. Mu myaka 2 ishize Jean Muhozi abaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda abasirikare bakuru 20 bamaze gutabwa muri yombi. Abatanze amakuru babwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko abasirikare bakuru bakurikiranyweho ibyaha birimo uburiganya n'imicungire mibi binyuze mu kugemurira ibintu bitandukanye abasirikare ndetse n'inzego z'ubutasi. Mu byo bakoze harimo kuzamura ibiciro ku masoko amwe n'amwe yo kugemura ibikoresho mu gisirikare, gucunga n'abimari y'isirikare no kwakira ruswa hagamijwe kwangiza uburyo bw'itumanaho ndetse hari n'abakekwaho gutanga amakuru y'ubutasi atariyo. Amakuru avuga ko Jean Muhozi agamije guhindura
guhindura igisirikare cya Uganda kinyamwuga no kugarura ikinyabupfura n'imikorere iboneye kuri buri wese mu rwego rwe. Nubwo iperereza ryakozwe mu byiciro bitandukanye by'ingabo, mu bafunzwe nta n'umwe wari wagizwe imbere y'ubutabera kugira ngo buranishwe. Chimp Report yavuze ko kuba General Namanya yagaruwe mu nshingano agifungurwa byerekana ko icyuka cyaba cyatangiye kuba cyiza mu gisirikare cya Uganda UPDF.